ke Sarkar Jala badai pet iki kam jengok kai perthai uba polling do haka program bala penlong mentaka singi hasnong mukhayalong East Jandals District hakaba ulawan play ya gawi kamaran futsal football ground kabadai jongga Sanchnong Secondary School mukhayalong umentri ulapan bana syakipat ba ya kasong pisah kabala kot jan hado arp khandai klor tengka kabala mang ban kentiu ya ki jaka jengok kai perthai hakitegi than Sanchnong ke badan ha East Jandals District nakabantaban kentiu ke jaka ke badan kakshat umberlain hasnong rangan lapan benai ke song pisa ke basan poin nyau pukandai klor tengka nakabantaban kentiu ke jaka badan kakshat renji hasnong cham lamang khandai poin riu pusau klor tengka nakabantaban kentiu ke jaka ke badan kakshat maupun hasnong mutong lapan benaya kamang tengkah riu poin sau klor kumjuru ban kentiu ya gawai ke jaka jengok kai perthai ke saksau ke badan cham kan yo pra poin lai pu pra klor bat baro ke pisah kelajan kot jaga arp khandai klor tengkah habakran kumukong san ubala play ya kamaran futsal uba polling do ula kentu bat aiman sim ya ki kena school bagi dai ruban penlet jingmot pha ke jingel kai football namala da ki kena ki long ki bet tebit nandu ki football club ki ban ki dong ki than ki snong kin yo ya ke jingerap ka bahado lai klor tengka na ka sarkar Meghalaya kumjuru na kaliang MDC ka than uba laski rambai ula kular ban a jingerap sanlak tengka ban kentiu ya ka than Kiblai jingkran kikan thopru sambut kongsan uba Kerman Chala uba dayu menteri ke Sarkar Jala bat MLA kathan u video jang wapung CNRD block u Dr. T Chala bat kiwe Kibalaya don ringkat hagani ke program kikan thopru u MLA jang Ranikor uba Pius Marwan wahesh nong mukhayalong uba 100 Pawa wahesh nong cham uba Carlo Dekhar wahesh nong Lom Sharmet uba Kiyo Dekhar wahesh nong Mutong uba Marchi Dekhar wahesh nong Penthos Sale uba Yoki Pawa usketri Sanchnong uba Ternit Peden u President Sanchnong Welfare Association mukhayalong uba Bitral Dekhar uba Francis Ware uba nakleriat bat kiwe kiriu rangba Tok Hashim ya kini kabu kalat ban pemenapat ba mendakasi Hendrik Benaime ajar akusan ila inaugurate ya ke Sanchnong Secondary School futsal football ground mukhayalong ringkat kajing duai kajing kerku gerdok bat kajing kemilenti ba nakani ke ground pinsai ya iklur kiban wanra ya kadam kaburam ya kani ke constituency ya kerjat benriu jogi bat ya ke state Meghalaya jogi barak kowe kabrisbur si kuda ya wahat senang yang cham bu da kuda ya Bande keskilah ukular kemat yang pi. Kat badang chania bi yang aman kamu no bi kemat yang pi. Ukular cikri hok ikat ibore. Bagi balai di bantai yang pi ki paipa. Tersiap kemen uang bande keski kamu do oma ngang kamu no bi kemat yang pi. Ni por cik por rawyo iklam ya kita ki kam ki warukom. Wat nre excited bahai kat te wadaw yo ile ki sipian. Nakali yang bak pios daw ile ki yo. Nakali yang ngal daw ile ki wat kibi tuan gitim. U MDC Berom bat kibi perlok le MR legitim excited ye leki ni te down club drama to chima igani gelar ek play igani ke bahek usian yung i be am drama badais ni dei batte ha engi yen kum ka state ke jongi family jo pi ni unong hakmat jongpi la ka constituency jongu kalaju yo ne em Arpo pra point arpusan crore na Department of Tourism na do bami ke Meghalaya hakandai spa nyopu ar laju yo
First time. Kani ke futsal ground. Laju UI. Ya. Boleh namang idon hangi bat Syakri bat banle yang bahatam nang benda ke state ke jungi. Gidang sna menta ya ke stadium. Kapa kinrung sau pojar ngut kidong pekai. Hantai haniu shlong. Bat ke state ke jungi kan host ya kan national games Hajar Arhunyo. Ketal pak adi kecing sarong. Bat ganong yupi samla senrang bat ketairu concentrate haka football. Nidan haka senam kejungi, haka DNA kejungi. Ya ke sub haka sports. Kibri kejungi nang nong kendong. Baik itu imeye nyopo as nem karta. Danglet banyamare kikna kejungi under 17 kila job ya ka subru tokap Hajar Arhusau Menken Christian Higher Secondary School. Bat kani ke school menta lakhat bat kila let sha France ban ya shim menta haka football tournament sha Europe. Memorandum kedai syuaba pipin pan kedon kejing ong ukpa bos nutu ukun dadon kamban pan. Da abun yam ban terwajai ukun. La itu la sang ki la sang tan leben ai no yu. Dengaruk ngalale kumta. Di nakani ka list kaba ka memorandum kaba pila submit mentan kecam-cam mutong lom cermit muka yelong aku apa itu ipi hang ni mana kini kesong kebangawan ket mentakasi Umberlane Falls kayo Sun Point nyau kendai kror Rinji Falls Development kendai point repusau kror Mupun Falls Development Rio Point Sabusau Kror. Saksau Falls Development kini ngelawan mencem sedamo. Pra Point Laipu Pra Kror. Borok kalong lakjan arpu kendai Kror. Ladapi aja yang ngasibit dan paham arpu kendai Peliang. Lioness Academy. Kawai naki jaka ai hikai, shlem hikai. Kabahedo Europe kalakot ya kamelia football team. Kinlai ya kaniga training yaki under 18 apok katras nem data ROC ka under 18 team kalayo aru yaka bronze medal haka Khelo India tournament commission jong chief minister jongi Hajar Khatnyo kalong ban penlong yaka Meghalaya ka football capital of India kata kedai ke jing Potsnio ngakam sutuna ban ong yimpo na baka khap sutuna ka kentin ke jing Potsnio ke jongi dream ke jongi baka ri ke jongi ka state ke jongi biong da music ru syakmat do football ru syakmat do ki samla ki jongi mentak lale ban drai kum ki nurse aduk prapongot secepat kipak bisa tekilak sibrai sye dan nong mi kmat pai ba akibat trai duriap trai sidam hidan ki bamle aye Europe apa nak kerau ban kedu kham tam kini ha baret students ki jongi syuaba dan chong karan ko ka quotation kani kendai nak mentajung kini students hamtam namar ki ong ba ban trinio so ndala kamno kamet sitom ulang tiga ngan pas kini kendin ban ai training nya pi hakapo ba pidang don haki teens ki jong pi take care of your thoughts for your thoughts will turn into your words
Take care of your words, for your words will turn into your actions. Take care of your actions, for your actions will turn into your habits. Take care of your habits, for your habits will turn into your character. Take care of your character, for your character will turn into your destiny. Take care of your destiny, for your destiny is linked to the destiny of the rest of mankind. Kublai Shibun, Kublai Kulang, Yangi Barok.